U pravu, baka prase vratio se u Srbiju. 140.000 Niko normalan ne može da se ponaša kako se ponaša baka. Znači da ti pričaš, prodao sam lamba, kupio sam stan, tu sam sa porodicom, živim kod roditelja pa ću da se preselim, moram da radim normalan posao, nema više YouTube-a, nemam više želju za snimanjem, svi hoće da me biju, da me ubiju, ovo ono, i sljedeći video si reši, idemo nazad za Srbiju braćo, idemo nazad za Srbiju. To su sociopatski nagoni, baki. To nije normalno. Ja ne mogu u jednom videu da budem život mi nema smisla. I sljedeći video budem u fazonu idemo najjače se, idemo bre. Osim ako ne manipulišeš, brate, publikom. Iskreno. Znači, ali što je najgore, on to radi u roku 2 dana. Ajde da ti uradiš nešto, kao na primjer ovo sad, kao preselio sam se ovo ono, pa posle mjesec dana uradiš sljedeće. Ne, ti u roku od 2 dana prvo si ovakav pa si ovakav. A što je najgore, ljudi ne primećuju. Što je najgore, ljudi su u fazonu to, legendo moja lepa. Brate, ja sam sad siguran, znači da ja uzmem, da ubijem kuće na ulici, da neko snimi, da me vidi, meni karijera neće da propadne. Zato što ljudi, brate, boli ih kurac. Možeš kako hoćeš sa publikom sada. Apsolutno. Ali, dobro, ko sam ja da sudim? Cepamo dalje. Ko sam ja da sudim, brate? Go kurac, ništa.